ingumntwana wakho noma emhlaba ungathandi ngisithe Novalo lokhulumayo umkhokheli uMashonga wakwamhlongo emzini wakho izivele zonyazi. Nkosi yezulu nomhlaba ngizibona ngingaba necala mangangakubabazi. Ngiyakhumbula umamezala wami wayezalwa ungoka 1918. Wayenakho ukusixoxela ukuthi masixoxa indaba kababamkhulu athi uyakhumbula besabhinca besemanxiweni amadala ukuthi kunendoda eyayinhle ngendlela yesimanga eyayibonakala ukuthi ayiyena umuntu wasemhlabeni. Yayithi ifika amadoda ehlezi ifike ihlabalele kugidwe emuhle lo muntu ebonakala ukuthi akuyena umuntu wasemhlabeni. Mangibuka kusho ukuthi umqali wendlela wayeqhamuka entabeni ngaphesheya komzimkhulu komthwalume komzumbe ewela ezosuka ngoba sisendaweni yasemechisini abesenyuka eya enqabeni emzini wasefoundation. Bantwana basezulwini okungiphakamisayo ngiphakanyiswa ukuthi ngifakazela umama ngase eKhenani owathi uBhombela kwathiwa uyobuya ngenkosi yesihlanu. Ngizokufakaza lokho ukuthi uBhombela lo ophambi kwethu uManazaretha. Kuthe ngezinsuku ze-lockdown mangaphosisi kwaku-2020 kuDisemba langena idimoni phakathi komzi kababa. Kwagula umfowethu omdala. Kunedimoni elalimngenile esasingazi ukuthi sizothi ukufa kuni. Kepha ngoba alikho ithemba esinalo abazali bethu basishiyela ifa eliuShembe kuphela emhlabeni. Sakhumbula seliqakile idimoni phakathi komuzi ukuthi cha asihlangane noma kungahambeki kodwa kumele sithubeleze sifike emzini waseBuhleni ngoba ukhona uBhombela esimlethelwe ngemihla yethu bangcwele. uBhombela ophambi kwethu masingangabazi. Bangcwele sahamba kunzima endleleni ingane ithi nayi lento isifikile iqale ekhanda iziyophuma ngeenyawo. Mase ifikile umzimba uyaluma asindelwe kube into ongayazi. Siyathandaza endleleni siyahlabelela. Sithi sikhulekela ukuthi ubaba engathi singamfica. Kuyizinsuku ze-lockdown bangcwele. Sangena emzini waseBuhleni sahamba ngomgaqo ngaphandle siyayisithi umgaqo wakambambo. Sakhuphuka sathi masifika phezulu emahlukana mgaqo lawo okwangenwa khona kwakuyilona sango lasisetshenziswa emzini waseBuhleni. Sathi masiqhamuka abangcwele sabona ibreakdown eyayihlaza abangcwele.
Yafika into emoyeni wami ngoba sasihamba kwakumyeni wami owayidriver kuyimina kuyena umfowethu ogulayo. Ngathi mina noma ngingathiwani ngike ngiyibone le breakdown ihamba ubaba. Bangcwele sangazi sathi hawu saze sanebhadi safika ubaba sephuma. Kodwa bangcwele ngoba uNkulunkulu lo phambi kwethu. Wangena emgwaqweni wabheka emgwaqweni osezantsi thina siseza asikakafiki emahlangana amgaqo wahamba kancane yaqhamuka ivene elinye limhlophe elalihamba iphoyisa elalihamba escort ubaba ahambe kancane wathi mayithu kusidlula waseyama siyathandaza emotweni sithi hawu ubaba wahamba sizokwenza njani sikhuluma sodwa emotweni langena nephoyisa lalimlandela laselibona ubabema nalo selaseliyama lazofola eduze kwakhe wathi ubaba bayakhuluma laba abantu hawu bangcwele uNkulunkulu esiphambi kwethu ubani owayengabona ukuthi laba bantu abasemotweni beze nosizi bengazange bakhulume ngoba ziningi imoto ezingenayo eBuhleni kodwa wabona ukuthi laba bantu banosizi sathi masibona inkosi imoto kaBaba ima ngasange sikhulume ngathi baba mhlongo hlika umNazaretha iseyikhwameni siphekile asizange sikwazi ngishuka usivula isikhwama sesiyanqanqazela emotweni wahlika umhlongo egijima ngathi mfowethu ugijima bafika bayoguqa phambi kaBaba bengayifakile iMnazaretha bangcwele ngenxa yokuba sesincinzwa usizi uNkulunkulu esiphambi kwakhe bangcwele masingamngabazi asikubonga ukuthi asimbonanga uBhombela kepha silitholile ithuba ukuthi ngemihla yethu uBhombela bekhona phambi kobuso bethu engathi singamphatha kahle bangcwele asimphathe kahle uNkulunkulu bangcwele singasho ngeindebe zomlomo kepha izenzo zingasho bangcwele sibabike emotweni bagijima wathi ubaba niwaphethe amanzi ngenhlanhla sasiphethe mineral water sasoyiphuza ngabanikeza yona bagijima ngisathi ngiyaqoka aqokeke ngibe sathi ngiyaqoka aqokeke umfowethu ubhizi ubaba seyakhuluma naye wathi ubaba amafutha niwaphethe iwona sasingawaphathanga wasethi hambani niyongilinda ngizobuya ngizonibusisela amafutha uNkulunkulu osiphambi kwakhe bangcwele asingamngabazi Nkosi yezulu nomhlaba lanqobeka idimoni waphela unyaka sangena ku2021 labuya idimoni baba selibuya ngenye indlela sekungaseyona esasizele kubaba labuya idimoni seliyenye into bangcwele hawu mangabe unethemba elilodwa awungabazi bangcwele ubaba bese sezintabeni zaseGoli manje ngoFebruary siyabona ukuthi lo mntwana ngeke u3 months ngeke uphele ephila hawu uNkulunkulu unyazi lasezulwini ngoba namhlanje ngabe ekhaya kukhona ithuna kepha alikho ngoba sinoNkulunkulu emhlabeni sacabanga yena ogulayo wacabanga inkosi yakaBhala siyabonga indaba ezitha uNkulunkulu azakukhulise samthuma undaba ezitha waye enkosini labuyizwi lasezulwini lathi ngeke lento enithi yamgulisa kuyona lo muntu kunomthambo oblockile egazini lakhe igazi lakhe asupply ngendlela kunomthambo oblockile ngabe bangcwele sidinga muphi udokotela ephambi kwethu ngabe kufunwana emhlabeni bangcwele Nkosi yezulu nomhlaba ube nenkani engafuni lutho ehamba ama private doctor kodwa ngezwi lakho baba limshayela mgoba samthatha samjikijela esibhedlela lo muntu usebenza eParliament ePitoli kodwa wathi mayafika Nkosi yezulu nomhlaba kwi private hospital kwathi medical aid yakhe ayiveli wagoduka washanga ubaba wasekhaya umhlongo wangazi ukuthi athini wamthatha Nkosi yamakhosi wathi ngizolinda kube ntambama ngoba ezibhedlela zahulumeni awufike emini ubuza izinto eziningi usalinda kwashaya u8 kwashaya u9 wamthatha wamlayisha emoto sekuyintelele nje Nkosi yamakhosi eseyithulile sengasazi lutho wamthatha wamfaka emotweni wayomngenisa esibhedlela sahulumeni Nkosi yamakhosi kanti isu lakho baba sathi masifika khona siyafika kanti kukhona udokotela owusibari womngani wakhe
esafika samxoxela ukuthi ukugula kwakhe kusuka la ula esibhedlela uthunywe yizwi lamazwi lithe kunomthambo udinga ukucheck oblockile nangempela Nkosi yamakhosi bafike bahlala phezulu kwa umthambo uphumile uhlala lamasonto amabili waphuma esibhedlela uyaphila Nkosi yamakhosi siyakubonga Nyazi lasezulwini siyakubomba Bombela wesihlanu akekho njengawe ngicela ukuthi Inkosi yamakhosi sikukhonze singangabazi singabi nawo amanye amathemba engikucelayo Nkosi yamakhosi ekhaya sinovalo sagana sonke abazali sebehambile emhlabeni umshumayeli nomkhokheli kepha ekhaya siyabona ukuthi umNazaretha buyaphela Nkosi yamakhosi siyabacelela labafana ukuthi mabagane bathole umakoti bathathe ezinganeni eziyamaNazaretha kuzisabatha lingapheli phakathi komzi kaBaba siyacela Nkosi yamakhosi siyabonga Inkosi busisene kuswele.